U sredu, dan posvećen časnom krstu, 28. po novom, a 15. januara po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno slavi prepodobnog Pavla i prepodobnog Gavrila Lesnovskog. Svetilo nezalazno mislenog sunca, koje siđe danas, ushvalimo u pesmama, jer zasijao si onima koji su u tami bezumlja, sve uzvodeći ka božanskoj visini. Tivejski ukrase, Pavle prepodobni, otaca i isposnika, tvrdi temelju. Pavle Tivejski, prvi hrišćanski monah i pustinjak, rođen je 228. godine u gradu Tivu ili Tebi u Egiptu. Kada su mu roditelji preminuli, on i njegova sestra nasledili su veliko imanje. Pavlov zet, neznabožac, poželeo je da prigrabi svo bogatstvo i zapretio je Pavlu da će odati da je hrišćanin ako mu ne ustupi i svoj deo imanja. Bilo je to vreme surovih progona hrišćana tokom vladavine cara Decija Trajana. Tako je Pavle dao sestri svoje imanje i otišao u pustinju da se u potpunosti posveti Bogu. Peštera u kojoj se on podvizavao nalazila se u južnom Egiptu, na istočnoj obali Nila. Kakve je duhovne visine dosegao Pavle, saznajemo iz zapisa prepodobnog Antonija Velikog, koji se smatra prvim ustanoviteljem monaškog života. Sam prepodobni Antonije je, razmišljajući o sopstvenom podvižničkom životu, u jednom trenutku ljudske sujete zaključio kako nema tako savršenog monaha kao što je on. Dok je tako razmišljao, čuo je glas. Antonije, ima jedan sluga Božji koji se pre tebe nastanio u pustinji i koji je savršeniji od tebe. Naći ćeš ga u unutrašnjosti pustinje. Pohitaj k njemu pre nego što je otišao Gospodu. Posle ovoga, monah Antonije je krenuo u pustinju i posle 2 dana i 2 noći našao je mesto, skromnu keliju, gde je već 91 godinu isposnički u molitvi živeo prepodobni Pavle. I zaista, Pavle je bio taj koji je svojim strogim podvižništvom dosegao duhovna nebesa. Sveti Antonije je svedočio da su ovom Božjem ugodniku služile i same zveri i ptice. Božja volja bila je da prepodobni Pavle ne bude sam kad dođe vreme da se preseli Gospodu. Tako je i bilo. Sveti otac se ubrzo potom upokojio 341. godine Gospodnje, poživevši prema predanju 113 godina. Pošto je hrišćanski sahranio svetitelja, prepodobni Antonije se vratio u svoj manastir, posvedočivši ostalim monasima istinu o velikom Božjem ugodniku Pavlu.